بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي الله سبحانه وتعالى بالشكوة والشرع لسلسلة قومين مفهوم بعدكم بالسواني إكلام مثل يسوف لكم غاوة السلام يسوف لا بيت. هذا يسوف لا بيدين في القرآن الله سبحانه وتعالى بيان قربا فاي يسوف لي المؤمن मेरे अरब में वाहद कानी المؤمن يسوف لا بيت. سورة الحشر بتعيسر آية الله تعالى وعبراتني هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. إكلام خيرا حب بتوغا علىكم بيه إن إله هو الله الملك أي مالك وأنت كائناتك ملك ورفرات. القدوس إمها عنشوتكم الطاهر وجملا ما تري والتفراد. السلام إمها ونكمكاي نبيكم سلام ركعتي وجملا أدي هم مكايناتو سلام تريكما أمام كما يقولوا إنجوا السلام إفوا ويقولون المؤمن نيشوفه. المؤمن نيشوفه مراد عقولهم بلا داروا. المؤمن من كلمة كفاة معناتك إبديه. إيقتم المؤمن من كلمة السوي المصدق لمعنى. إجماعي كي تذكرهم كمعنى تصديقهم كمعنى. كي القرآن الله سبحانه وتعالى بمعنى كم كلمة استعمال قربا. سورة يوسف ستارة والآية यूसुफ खान आँखों में बेकलूँगे बफा कलूँगा दिल्ली वहाँ पर बयान कुराफ़े वमा अंत बिमुमिन लना वलौ कुन्ना सादिक़ीन. तिमम्मिन्नकी तेदुवरिन कमुगा वियस कलेग फानो तिमम्मिन्नका तिमम्मिन विदक्का वहाँ कबूल नुकुरान तस्दीक नुकुरान. ए यूसुफ अलैहिस्सलाम गोयागी यमी होंगोस यूसुफ अलैहिस्सलाम किल्लोआल एकलेग फाना अमानत तिरवाने कवक एक देखाना रक्का तिरवाने कवक याकूब अलैहिस्सलाम एक मीन के बफा का लुगारिन का वाउदुफा यूसुफ अलैहिस्सलाम वो आंगो से एक देखान लगाल एक देखान अम्यों एक कुरी कम कुरी एहिमा इबाक एकम एको तहिंगा दी उस याकूब अलैहिस्सलाम एक वडा गन्नवा अम्यों मदली दोगुक हमें लोगों एक दे पाने की वडा करना आती ये लोगों हदा मीवोंड में सेंगे तीवोंड में है लोगों एमबी में लोग अपने तिमम्मेन तेदवरी को मुकाबियस कलेफान तिमम्मेन दक्कावा का तेरे नुकुराने वमा अंत बिमुमिन लना वलौ कुन्ना सादिक़ीन. आरमन की तेदवरी को मुकाबियस आरमन दक्कावा कलेफान तेरे नुकुरान माने कबूल नुकुरान. मितांग मोटी तस्दीक कुरुम के माना का में कलिमा कुरान का बयान करा फे मुमिन बिमुमिन लना वमा अंत बिमुमिन लना कलेफान मुमिन निदक्कावा तेरे नुकुरान. एम तेरे कुरुम के माना का तस्दीक कुरुम के माना का में कलिमा इस्तेमाल कुरेफा मी माना अल्लाह सुब्हानहु व तआला के ज़ात फुल मालूम में विस्तार कलांगे एकलांगे वाउद फुल तेरे कुरे पर एकलांगे वाउद फुल तेरे कुरे पर अदे एकलांगे वाउद फुल खिलाफ वोडी नुगन्ना पर المؤمن वाउदाई खिलाफ वोडी नुगन्ना पर इला वाउद कुरबा फिनमा ए वाउद एकलांगे फुद्द अदबा कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरत इब्राहिम के 40 हवनात वही कुरानी फला तहसबन अल्लाह मुखलिफ वअदिही रसूला फहे कलेफानो हीफो नुकुरबचे अल्लाह सुब्हानहु व तआला इलाह व रसूलुना वडिगंफा वाउदा इलाह व खिलाफ वडिगन्ना कव रसूल बेकल इलाह का नलम बाबा वाउद फुला इलाह व खिलाफ वडिगन्ना कव ही नुकुरच
ei ebekaluna akhiruga nasr libene kama islam diya nasr libene kama nabiyya sallallahu alaihi wasallam allah furihamu qurbana kama quran furihamu qurbana kama adi maruma foga nabi bekonna rasul bekonna taba wadage iimanu ahulu warinnat suwaruge ekalange debwana kama iimanu imihuna naraka lazim qurbana kama mengos rasul bekalungu dufulu matin allah subhanahu wa taala awdu wadigem fa huriha ba'de duniyagas ukhra hayatugas ilahu fuddana ei ebbes waadaka ilahu khilaf wadiganna anakama baharagagas hinu kuraj ei allah amaduga nuba hi kurun tege hi kurun ei ilahu waadu fula khilaf wadiganna anakama hi kuroi algon menna wakkamen hawalu kurwafa ekamen algon men kurima එයා විදිහින් ඒක නතිජාවතුක අල්ලාහ් දෙවවා කමෙක් අල්ගොන්ෙන් ෆරවා කොඩවෙච්චා මේකව නොහිඟාද ඒ අල්ගොන්ෙන් මස්සලේ එනවස් අල්ගොන්ෙන් බෑ අල්ගොන් ෆරිහ කොෆියා අල්ලාහ් එකලාගේ වාදු ෆුලු ෆරිහ කරවා හමෙන් මේක කුරාන් ගෙතන් ආයතක මාන බයන් කුරාන සූරත් නූර් ෆන්සාස් ෆසනාත බයන් කුරාන් වනි වඅද අල්ලාහ් الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الله وعد وديهم فيمني إيمان بميون التبانهم لتري لا يستخلفنهم في الأرض إبانهم بمغا بارور قربا خليفة وريكم غلبا باوركم بمغاتي مغلا إبانهم دلوانكو كما استخلف الذين من قبلهم إبانهم بقرين جسد السواميهم بمغا إله خليفة ورقربا تمكين قرب بدي خليفة إنما كيني الله سبحانه وتعالى بشريع إله باوا نبي حكم فرطن الجيلكم فعلا الجيلكم تنفيذكم إيكما چامل قرب ديوم إيكما بزمة واجبكم غلبا إنسان الدنيا غلبا بني خليفة يقول ei ejjilaka fawara ejjilaku Allahge deen ilaha shari'a napuru kuramu e amal kuramu anna bay gotuga labba kana adam alayhi salam abhe Quran ugavani inni ja'ilun fil ardi khalifa dimugati mo ilaha khalifa labba ei Allah enge gota bimuga ulum emi zimma kam labba kabay e zimma ippe madabeka gaatu dasko ungenikin qiyamata jenden e agwa amal kurun deiti mungai emi zimma එම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බිමුග ඉස්මා හවාල කුරබා බයක ලාට්ටවන් වල යුමක්කිනන ලහුම් දීනහුම් الذي ارتضى لهم අදිබාමු රටක අල්ලාහ් රිවෝඩිගෙන් දීනුක මතීග එබාමු තම්කීර් කුරබා එක් මානකේ ඉස්ලාම් දීනුගේ හුකුම් ෆුලතකයි ඒ දීනුගේ ආරායි බාරායි ඒගේ මච්චන් එබාමුග බිමුග වෙරිකන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙල්වානේ ಈ ಕುರಿಗೆ ಮೀಸ್ತಕೊಂಡ ಎ ಬಾರ ಅಮೆರಿಕನ್ del ಫದೈ ಇಬಾಲುನ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕದ್ದಬ ವಲ ಯುಬದ್ದಿಲನ್ನಹುಂ ಮಿನ್ ಬಅದಿ ಖೌಫಿಹಿಂ ಅಮ್ನಾ ಅದಿ ಇಬಾಲುಗೆ ಬಿರುವರಿಕವ ನಾಮಾಕಮ ಫೌಗ ಅಮಾಂಕಮ ಇಬಾಲುಗೆ ಬದಲು ಕುರ್ಬಾನ್ ඒ ಬಿರುವರಿಕಮ ನಾಮಾಂಕಂ ඒ ಬಲಿಕಶಿಕ ಗಾಸಿಯಾ ವರ್ಷಾಗೆ ಆದಾವತ್ತನೆ ಎಮಿಯುಗೆ ಮಚ್ಚ ಗದಗಂ ಫಾಣಕಮಗೆ ಬಿರು ರತ್ತಂ ಹಿಫಾ ಎಮಿಯುಗೆ ಮುದಾತ ಜಹಾಗಂ ಫಾಣಕಮಗೆ ಬಿರು ඒ ಬಿರಕಿ එබ්ලිස්කාන ආර බාරෙන් එක්ගොතුගා වෙලිකමෙක් දෞලතෙන් හිමායත් කුරාන බයකුණෙක් තන එක්ගොතුගා තිබෙන්නා යෝති වරපොඩ නාමාංකම් විරෝධකමක් තෙරේ එන්නමස් ඒක බදලුගා එබෑරු නම් අල්ලාහ්ගේ දීන් හිමායත් කරක්කාතර කුරානේ වතලකායි හිමකායි ඒ ශරීයත් තම්කීස් කුරවේනේ ගොතායි දිබෑනුගේ අදාවත්තරින් කිබෑගේ දානුගේ රක්කාතර වේනේ මගු අල්ලාහ් තනස් කො දෙවා බිමුගේ එමුම් බාරවරි කුරවා තම්කීන කො දෙවානේ ඒ අල්ලාහ්ගේ වා ඉබෑනුන් නාමාකම ෆෝ අමාකම අල්ලාහ් දෙවා එකමකෝ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේකම වවදු වඩගෙන් පාවණේ ඉන්සානුගේ අමලත වගේ ගොතක බෙහෙට්ටීම ඒ අල්ලාහ් වනි යඅබුදුනනි ලා යුෂ්රිකුන බි ෂයියා හැමකෙන් කිමන් ඉලාහ එමේ වලකොම් කිමන් ඉලාහ එම්බිස්සලාතෙන් බෑවරි නුකුරාකම ගවානමේ එග්මානික ඉස්ලාම් මේක සහ මෆහූමුගා අල්ලාහ් අලුකන් ඛලාස් කො ඉලාහ එන්ගේ විගතුක ඉබාදුගේ එම්මෙහා අන්තතගේ බට්ටන් කො එදීනාය අඛීදාය ෆුෂෝරා එම්මෙහා කන්තත්තක එමෙ ඉන්කාරකො යා දෙකොළහදා
ඉස්ලාම් දීන් ඒ බෑනුම් දුරියා කමක ෆයිසලා කරවේ අසාස් කමක හදාත් කමක වානම එකලාගේ හබ්බ ගොතුක අලකම් වේ බිම කායම කොෆි කමක වානම ඒ බෑනුම් නැති දුනියේක ආරායි බාරායි නුෆූස ගොතුම් බාරු බද බිරවරිකම ෆෝග අමාංක දිෆා වදානු දීනායි වතලබ රක්කාතේ හිමාය දිෆා බයිකමුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මින්බර් කොදබා ඒ මෙකලාගේ වහදුෆුල් හබ්බ වානේ අවගොන්න ඉන්සානු ඒ අවගොන්න හවාල් කරවා පවා zimma අවගොන්න අදා කොෆිකමුග වානේ ඉස්ලාමුගේ හැමතක උසූල්තකම් බේරුම් එනුම් නොබතක එනුම් ගොත්තක අමල් කොග්ගෙන් එනුම් උසූල්තක හිතාගෙන් අවගොන්න ආරායි බාර හොද මසේ පුරාකම ගානම අවගොන්න දුව ගද්දානි පාද අදි අවගොන්න තෙරේ අමාංක දුව ගද්දානි නාමාංකව අදි අවගොන්න තෙරේ ගොයි එහෙනිහින් මස්ලාහතකයි හේපත තමස් දුව ගද්දානි ගෝසම ඊ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ දීනා අෆරාදුන්නායි ජමාඅතකයි දවලත් දුරේ වරක එබෑනුම් මිස්දු තෙරේගා නිකමෙත් කරබන් එම්බෙගෙන් عمر عفان کے فرح پڑھوں صحابہ کے علماء مشہور ویسا مسئلہ کی نحن قوم اعزنا الله بالاسلام اہر من کے اسلام کم نسب اللہ عزت کرے وے انو گتکو اہر عزت ہود مسے کو فنما اذلنا الله اہر من نکمت قربان ام بما اللہ سبحانہ و تعالی وعد فلای حق وعد فل ایکلام کے وعد فلا خلاف وڑے نگندوانے ekam wani alagomna insani taarihuga fenigen gossa rasul beekon nabi beekon na ebekon tabawadaga me beekon hayak ko wamna wani ekam feni gossa ehma ay al mu'min kam gawati allah hi al mu'min kam gawati ayah gawadu fu tedukore para ay iman bahluwarin e wadu fula iman wani eya ekalage khilaf odi nuganwana kan qabul qur'an क़यामत दोगे वादा बेगुतुम सूरत तहरीम के अव्वल आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरान ने यौम ला युखज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनु मा एदुहा की नबी आया ए नबी आया को ईमान में मीहु अल्लाह निकमति नुकुरबाने दुए एक क़यामत बस एदुहा अल्लाह सुब्हानहु व तआला अरतकुगे अमल तक फैसला करबा एदुहा इज्जता शरफाई मकाम लिबे बाकी ईमान वाहुल वरी रसूल बेको नबी बेको बेको तबाइमी ए अल्लाह को वाउद फुल ए मैं वाउद फुल फुद्दवाने काफरनाय मुश्रिकुनाय मुनाफिकुन निकमत कुरबान ए एम्मे नरकांग जमा कुरबान ए अल्लाह को वाउद फुल बायकन जीवेके उलनी एकं එහෙන්න නුවානේ එකම එකෙන් अल्लाह फ्रीम कुरबान क़यामत दोग ए दुआ की निकमत नुकर वेने दोस रसूल बेको ना नबी बेको अदि ඉවේකෝන ඊමාමි අදිකේ තෙදුවා කි එවස් මීහක එකලාංග ඉස්නෆලා එකුනෝනි වාහක දෙක්කමුගේ කොළදානකම් බාර ලිබික නුවානේ දොස් එමේ අවිස්තකුන් උතරේ එවස් මීහක රසූලක නබියක මලායිකක කබිස් එවස් මීහක එවස් චෙකුනුගේ බාරෙන් ඉස්තියාරෙන් අල්ලාහ් මුදල්වා ඉලාහු ඉස්නදලි මීහක මෙනොයි අල් මුමින් ඉෆරාතක වවදු ෆුලු තෙදුපුරේ ෆරා أحزاب أمرنا ندوه جواك الله سبحانه وتعالى كي القرآن سبحانه كرافه أدي أقول من كيا تكبير توجا دعاء توجا سمي واك أو من كيا ولي صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أو مركن عدوها عبارة صحيح البخاري ومسلم ميقول عبارة عسوي صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده صدق الله وعده مالك الله إله وعده تذكر به ونصر عبده إله على النصر به وهزم الأحزاب وحده أدي أحزاب أي جماعة مدينة ديكولا جروب एक जमात एक मेहर मिजमान बिके गुलिफा व लश्कर एमे मुफद्दी मदीना में इस्लामी दौलत को हला को लमे وحزم الاحزاب وحده الله سبحانه وتعالى इलाह एकवन तक मा के इलाह में जात को एकन इमान के ही इब्त सलात गार बार नेति ए जमात का बलि कुरबी एम पराते के ही दर कम का लागे नो अल्लाह जमात बलि कुरबी
ekadagen me nanguram korbe mane kadagen fonobi wide song eme halak wediye lashkar ta baba halak wediye ahzab program hai ki mai arabin ke sarahad dugati beki qabila taka rattaw mi ungata gos hingagen madina ge islami dawlen halak kollu wattaka huriha arabin ekuwegen madina hanguram korani ke hanguram hizb mane ki jamaat party ka huriha party tek huriha jamaat kulige islam dina de kola me lashkar ekuri madina nabiy sallallahu alaihi wasallam unnani madina ge gankadaka hangurama kore mehu ga abadegi fanaraka sadege mehu ege terega munafiqunge fituna la jo mehu marangila bay mehu hangurama nikone ko asebure nika madina ge tere die mujmi maidanu ga sabu timunna ki waram madubay allah ga wa'adu fulu habbuka qabulu ko astu haqiqatu ga kobato e wa'adu fulu haqiqatu ga iman bi mehu ki kobato allah subhanahu wa ta'ala imtihan kurabene في القرآن الله سبحانه وتعالى بيقرأ إذ جاءكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا إمامهم قديمنا كرمت لي تبامهم كرمت الله ومن أسفل منكم تبامهم فهات الناي يا مدينة قلنا قلتم مدينة دفراتك مدينة بدر ونموك دفراتك مونني فرباتك هلايا إدني نما إدمانو أسطوبا لشكرتك أومكي أي قرين كم دفرات مدينة نهماغ قلنا تنو قلتم جغرافي قلتم مدينة غير من ديكول أي قريبتنا فهد قلتي بنو قريبا بنو قريظة منك يهودين قبيلة يميونها كون نبي صلى الله عليه وسلم عهد بالفاوني ني صحيفة المدينة كي مشهورة فعهد بتريل فهد يميوننا يفراتون يبس بيكا مدينة يرمك فرشته ندوين كما مدينة كي بريا كي نبي صلى الله عليه وسلم كما එකලේ කාණුගේ මදීනාගේ හිමායය තුල එම්මෙක්ගේ මසේ පුරාණකම ගව ආවුදේ එමුනාක වෙපාව ඒ පහතුන් අමාවක එකලේ කාණෙමයි කොරිපතින් එරෙන්වෙ දිමාලෝ එකලේ කාණ ඛන්දෝ කොන්නවා ඒ ඛන්දෝ කාරිගේ වේකුම් ෆෝල් මරම්ගෙන් එයි දතුරුකො ෆාන්න අස්සෙච්චි ෆුම්මාලාගේ අනප්‍රාත නුදේවර අලි කාබාගේ මිස් නේරෙවරුගේ බොඩ ඛන්දකේ වලගොනේ එකේ පාන අස්සාබේ කන්නේ කොනේ तैयार कर वे सलमान फारिसी के मशवरा मत ए बितागा मुस्लिम फौरी मरा मुंगेंदी नबी असलम अरेहुगा असाबे कलुम बंडहा होनु कमाई वर दति हालुगा मसे पुर मुंगेंदी हम ए लश्कर के तेरे के तिबे मुनाफिकुम बस असाबे कलुन मी खंदो कोंडे वेरुगा एबिस्का उंदबुरे हिले इच्चे नुनेगि किया मे कलुन नबी असलम अरे वडागन दन्नोनी हिरे नगादेव वडागन दन्ने एकले फान खंदक फैबा वडागे तकबीर विदालो ए हिलागा दस्सो इच्चे नंगवाद एकतुम इफारगा लेस्से हिरे कि दस्सा तकबीर विदालो फा एकले फान विदालो किमन कदे फान किस्रागे कोइलु फतावा वाक कदे फान फिल वडागन किस्रागे ए कोई ई फारिस करागे वेरिकम पुरा तंगे ए दुनिया के बोर्ड देबारा के रोम करया रोमिंग के वेरिकम फारिसिंग के वेरिक दंजस्सा विदान रोमिंग के वेरिकम गोवा एरा फता वाणवा रोम कर फता वाणवा क्या फारिस कर फता वाणवा खंदो एके पानोंडा एवाग दक्कम तशी मुनाफिक बोने तिमन्नमे मितिदी नियो कबिले कवाज पुर पिता काय सरहद तक जहिल नुकरे हा बिरु फिक्कड अंगो से दिले एकले किवान वडता भागे ए विधानोनी फारिस करे रोम करेगवा ए जेमी दक्कम देवा वशागे लश्कर एकमा बेरु एमे तिली मुस्लिम दतिहालु गति बेहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदा है कि एकले फाने गेवडा गतम कि अल्लाह एलान को आदु तेर कुर्बान एकल उक्त दान कवई बेर पुशु कम्मोदा कंत दिएस एमे बोन मंदे मा वअदन अल्लाह व रसूलुहु इल्ला गुरूरा अल्लाह अइला व रसूला तमम में फोनी बस्तनुनी वाउदन वे कबाए नस्र
mi emihunge bahakabe ehma lashkaruge terega me fitno feddumai mistamge manawiya dakkurumai migala kanka munafiqun koramundi etere baamadu kurumai den koramundi inna buyutana awra qalu inna buyutana awra armen geega angemerin tibba harna kas midagu tibe emihun himayat kurunjene pahatone ka mihu marama lashkar tangule ehme emihun ya seke paane visne edo lashkar do ko fa geer emihun diyomuga nabiyasa visne de emihun dai visne edo emme visne de ekam Quran Allah ngapani wama hiya bi awra emihun geega angon tibege none olani in yuriduna illa firara emihun beelumani filarakka bay emihun ekeke faatu aneka ku filati dege yatasalluna minkum liwaza ekeke furgo baleka ku filati dege e guru bekko madina ge tere diya ehem bim lashkar ge tere baamado ngos lashkar ekko fureni lashkar ge tere ga taqwa ya iman bahul warin hame ke emihun nabima Allah subhanahu wa ta'ala nasr ge me baaki niyum tibi tere filan ehem ei wa'udu tadkure me emihun boramundi ei munafiqun boramundi ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura Allah ila rasula armanna foni basannuni wa'adanwe enmes iman bahawin tadkotti behennas iman bahawin simtihan kuram ei munafiqa butulil mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida etanuga iman bahawin imtihan kurawne wa zulzilu zilzalan shadida adi warubadegen wa gudumakun ebanun guduwalawne maneki hitugawa iman kamas gudum eri ewaruge gudumakun guduwala kon erekuto Allah ge wa'udu fulu akku wani kon erekunto erasuru annani anna hisaban ebekon imtihan kurawne ewaran insanu imtihan kure rasul bekalun kudu kon erekuto Allah nasru den annani egota vidalwa hisabam imtihan wa dehenno imtihan amai feriye mi ngos maada ekko saaf e maadanu ga taqwa ya salah ga ahul warin ekene wima Allah subhanahu wa ta'ala egone nasru den bani ei munafiqun nai kafirun nai Allah ga wa'adu fu kedinu qur'an hunna nasru ei hagwe cheno Allah subhanahu wa ta'ala nasru emonna ga nudebani iman ay taqwa ga ahul warin din ebame macce Allah subhanahu wa ta'ala life onwa ebame hu feelige hada korba emihun ka udar teritaka achi bandu jesswa bas e වැage terega emihun regod ekko lashkaru hala ko kharab gendi ei Allah subhanahu wa ta'ala e lashkar bali kurab e Allah ga wa'ud fula ema Allah subhanahu wa ta'ala ila wa'ud fulu free mukarwan huriya gotun duniyavi gotun insanam bedun kam gavies porimatin lashkar as faatu qadmi banu qarayda mihum audu wala faatu mushrikum wadda ebbasit yaar huriya gotun beduni aswagi gotu matin ai faatu gai ei faatu ga oin amankam gelligos banu qarayda mihum ebbasit faatu mushrikum wadda bahu wadda faatu wadda ai konta ge wanna madina ge tiga angonna kodakudin emihum gos atla muslimun ka amuramen kure ema islami dawle lafatuge islami dawle ikkon halako muli islam duniyage bimu fohedoba rewegen de rewlen ahsaban gorame Allah subhanahu wa ta'ala ebamu gerew balikuraba yahudin ge tarikhu ga medos islamun ade kola emboda hasde wariwa hadisa ki ahsaban gorame hadisa ei hadisa to yahudi ge gadar warikan faalu gendi e hadisa ge sawun ebamerunge hangurama por emmege mancha hangurama endikonu muslimunge dawle kala ko mottaga khiyanat tere gaddaru emmege mancha gadulu gokuma ebamu tere faisala por undi emihunge qabila nisbba muslimunge tere bekala bulwa ebamu mancha faisala por evukun tanfish por endi needus yahudin tere ga pa por elohe balu karawna mihunna devunu uqubat ga wake ege badale me melos simattaka mase porumdani enmes e badalaki hakku badalehi islami verikame dawlaten nabiyye lafatuga dawle ko halaku din ko fohir mattaka revegen dia nurakka te reume ahsa banguramaga kanu prodag me wale ahudaki ini utere ni bangurama puram niku umur ge emmen bani gadu kore yahudinge tere e lobe gisere mo al mu'min awma ismufulhu abatu wahada kani ay ilahu wa awfu tadhkura fara Allah subhanahu wa ta'ala
ehmege ilahu al mu'mine kiya nandeifa wani hamemme al mu'minuge ehem murade bayan korevige asavei mi tedukuru maanaga tere galgonu fahakola jenutai Allah subhanahu wa ta'ala kabaka waudu odigem kiyam e waude fudduma reve huriha tartib takebde sirevige dani ya ekot ya khilafa ke miskam nureve ekmani ki waude ekala odigem kiyam misalaka mihaka musadika waudu korabba kiyam ekala risu bere tanasar magutar waskotibba ema ekala waudu fola ekota huriha kames tanasse fasevege dani ei Allah subhanahu wa ta'ala waudu tedukurave parakam gai hamemme al mu'minuge ehm maane ei amaankamuge maane al mu'min amaankama rakkaatarikamai kurin agumen ki ismufulhu maanage amaankama rakkaatarikamai salamekka muli kainatuge huriha tanakai takechchaka labwafa paray ei Allah subhanahu wa ta'ala al mu'min amaankama midannawani agumen kafene दुनिया गमीर तफात मानता है लकड़ी का मुगाविस सीमेंट का मुगाविस अद दगड़ का मुगाविस एल्युमिनियम का मुगाविस अद कुम में भावते के मानता है का मुगाविस मानता है इतने गुलिफावा बदे ही गुड़ो और उनमें कंक्रीट इमारत के इतने अमाम का मैं आपको निदाम का मिति बनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला है कंक्रीट का लब्बाफा वारबद कम और उनमें बारो सावेगे एक इतने का दगड़ाई දගොඩක තොබේ අතුග ලබ්වාෆා බදකගේ අල්ලාහ් ලබ්වාෆා අමාකගේ අවුමක ලොකරේට තිබේ කෂෙක් දඩිපුරේ මතී ගලාගෙන තිරීග විදේ කාලෙන් චිල්ලාගෙන තිරීග ඊයක තොබේ දෙන්නුගේ ෆේට්ටුමක් ඒක අවුම මිතිමෙනි සතේක ෆන්සාස් පුරේ ගිමානත් එම්මේ තනුග සිදාපහම රීච් බුගුරි දමා මෙබ්ස් කාල ගිරෙන්නේ අල්ලාහ් වනි හුරිහා තකෙච්චෙක්ගේ තොබේ අතුග ඒ අමාකම වරවද කළබ්වා ඒ ගුළුමා බදේ ගුළුම ගසෝ මුලි කායිනා තබ්වනි අමාකාස් එන්නුනියා අවමෙන්නක නොෆෙන්නාල එක දෙනකච්ච ගුලි බදෙහි එෆාවා මතිවරි ගුල්මෙ මි කංකං හිංගවා ෆරාතකි අල් මුමින් කම ගණවානම ඒ දෙකච්ච නිසාමි ගොතු බදෙහි ගුළුම් දෙබ්බා අමාංකම රක්කාතිරකම සලාමක දෙබ්බා ෆරාතකි බෙලෙත්තම ගදරුවා නිකංක නුවානම මි අමාංකම බදෙහි ගුළුම් මි කායිනාතුන් ෆෙනික නුදා එම මි huriha ecce Allah alwa kami amakam ga tabiyin algon me muli kaunun fenno midani kaunu ga kommecce kala zarhin galis fenigen dani mi amam gahen hedumattaka e gaham benu ba fen e for koddeve e gaham benu ba ehni kaana bimuga zariya e ba for koddeve huriha wasilatte e gaham ga hoda deve iruga ali e gaham ga hoda deve ham Allah alwa kami amakam e huriha takicche bes दुनिया का दिरी उला बंदा इंसानों ना जानवरों ना हुरिया तकिच्चे के सोर में रिस्क के अमाकं अल्लाह वाली देवा न्यूबा दोन सूफा सूफी हिंदू निकमे के दनी एमे हम रिस्क अल्लाह देवा ने तो उम्मीद होगा ये वकील को के हदीस का बयान पूरा फदे सोर में मुड़े हया वेद पर वेदे रे को तक एमे हम अकाउंट का नूरे लार जमा को फेमियो के नूरे काचे को मद जमा को फेंदुरा आंदो मेला कुम में दो रिस्क हो निकमे के दनी अल्लाह एसर में रिस्क देवा ay awmana misal disahwani seguta law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli larzaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana Allah habbutuga tidamin wakil qur'ana doonu sifa sup risku debbahe Allah ka risku debbane hindu halitakun nikumedani habana uskora eburi anne esomme banu furagenne awuran mahan nikumeden dubbani Allah wakil kufa mahin ekalange debbago ei alumen bayme dirulum battam kuram bidan aluna geppes baran no emas hoda ka gulas kilapura ka emas alumen engala ka illa nadega gannuwa ka geppes baran no esormanda kagula nekki live alumen tod boliyen alwa fella mahen lokekas kam Allah labba koni alumen risu bechi ga labba hotima alumen kambara ka boli alwa ka nekki esormen kali enu vechi kandu bawle ne ka boyada enme sei Allah labba kami amakam ga nizam ei alumen risu tanos ka devmatta मुली कायनात मिफन्ननी अल मुमिन अल्लाह अल मुमिन कमुगा बीमा ismufulhu के असर मुली कायनात लिफावा अमां कमाई रक्का तरिकम कोरतका अच्छी इब्लिस काल खुशूर मुन्नति देनिगे दियुमाई कंडुकुंडुगा के वयाई मुहरिहा कमे अल्लाह वनी मी अमां कमुगा लबा कित कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला
mi awankan kasaw kura bayan kura fa inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula nam kasar Allah subhanahu wa ta'ala udtaka bi fanawe halaku nudi imatawe udtaka bi mekalange emidenne amankama rakkaterikam ga himayatu ga hifatta bo notu ei me kainat nuta deligen da sawa kenno me gebesette nuwetti fusunare no hunnane kommecce samanko angam gedani ei Allah al-mu'min kam ga Allah yi al-mu'min kam ga te ekalange zaat fulage zaat fuluge baudu fulu tedukureve ekalange muli kainatan amankama rakkaterikam devwapa amankama rakkaterikam agwa muli kainatu hingawa materiwante farage al-mu'min Allah al-mu'min ei mi ismufuluge murad hum hem lobe disse rehon Allah subhanahu wa ta'ala ki al-mu'min kam gaima ilah wali awgon men tirega wes amanka marakka terikam labwa pa adi awgon men eppe kaneppe kan amanka marakka terikama ke dirule bes amon amon kurba awgon men mihe kawm kurmechinga sa hunneruga mujtamoga eti baat ke mihe dirule men daros awgon men meulani wara amanka mai इंसान का तबीयत का नबीफावे अमान का एक कोने को के गए अल्लाह एक कोने पे मुदा हालात और मकी अस्तु इंसान का तबीयत देनोगे आप उसूलों को बना कुम में है कि इफादा भी है न मालूम बनने का अमान का मैं अकनूर है एक कुम में फेंडर आवल में इतना यकीन है कि बनने मुदा जहां ना मिनिका को फेरोनी मालूम बनने के काला खाने एमिमा एक वाके फेंडर को एक कोट्टे गाजर को फोकस आवल में इधर के बिरु बने के तबीयत ही आवल में गए अराय तुम कम गवा ekam insanu getere Allah labwa kamega ekako anekako deke lobiyuma ekonekka gulumuga matwe sifaga sobu Allah wali aman kallaba madu afrad bay miu mi haddu nettige mewle haddu fanala goske mewle ennoniyam e mujtamauga aman kama dinuwa wele tobiyetten Allah wali labwa insani mujtamau insan ka jawmanna kule ehni janwaran chives algon mentere gule algon men abadu ya ekko diri ule geri bakere jaman padenci awgon raktai te ko dule awgon men kaandi awgon men kirufela awgon men katila ege maska hadaru awgon men ge gadila awgon men gaskere danu gaatibe ege ichki gadha dala fiya awgon men dehbar ko smepentani awgon men ge dorbodes wattala kaneko Allah subhanahu wa ta'ala labba ko nereno awgon men e sawar muda arwagi awgon men kolo dubba awgon men ke kiyeman nukurwen awgon dehbar men dibba sellala duwane ichi ekko assechi banda er bar daturu pura anchi se malgom menchi kiyebum pore ara nawul muda uflani ega echi control pore vechi ebure echi bandu je awgom saaka vechi pa pura ma poreve ni janawarachi Allah labba mi amankama me nizam Allah labba manennam awgom menna meje bodeti ebbes janawara kiyemane nukurwen echi borkashi ge muda ufla echi beenu ko danuga faskanu ja enge besse awgom nukurwen mikala baar misata awam balala kanduga awam daturu kom meulani kanduga nonugonduga Allah labwa wa nonuge asar mege nisbe matire dabwa waraka awam kanduga echi daturu kom echi ufuluga baar labwa mewani Allah produm manta awam kollugollaka botu banas kanduga embeseche ufuliwa nuhunna gote lebumes ekam awam men daganduga botu bade ni dagandu ki kanduga jeer gos adiyen danch එක මේක බෝට් ෆාර බඳයි ඒක එක තැනක මුදා අල්ගම උෆනෝ මෙදන දතුරු කුර ඒකට කණු අල්ලාහ් ලබ්වා ෆන් කුර්ආන් අල්ලාහ් වා ෆන් කලෙම් රට්ටක කණු එක දාන සිග්න කුරවා ෆන් ඒකට කණු දතුරු කුරේ ඒක එච්චි බේලිම උෆුලේ ඉම්බරගේ කණු ලබ්වා ෆන් ඒ කණු මෙලොනු බනිස්පිතා මෙලොනු බනිස්පිතා වාප ඉංග්‍රීසියම් අවුල කිතේ මොලක බෝට් බනස් එවන අඩි එනු දුවන් අවුමඩ දතුරු නුකුරේ එම ඒ අමාංක amankama insana haya duniyega diri ulene buriya nizam take Allah wali buriya dimana ko frem korwa ei Allah wi al mu'min kam gai Allah wi al mu'min matu ismufulhu kam gai ma ei ismufulhu ge mati veri asar awgon felige medeni ebbes kala nogulume mi nizam terege nekam buriya ek ichche ge terege buri labe ge medeni mihuriya ichche buluwane buriya ichche hingawa materi paratake effarate kam de kodden e nodiya ekota kare buriya ko hinga awgonege awgon duniyega ichche ufatta eki kumfuni tawga ufatta ichche kumfuni ichche ale kumfuni ichche dimano ge dole
engine ගෙච්ච අනින්ජ දිමනු ඒ කාරගේ චලකාරක දිමනු ප්‍රති එහෙන් කුම්ෆුඤ්ඤ ගෙච්ච මේ එහෙන් කුම්ෆුඤ්ඤ ගේ ලේබල් ගෙච්ච මේ ඉන්සානුන්ගේ حالت ඉන්සානුන් කල්කම් පුරේ වාගෙ මේ එකම හුරියාච්ච මුෆද්දාවෝ ඉෆරාතුන් කමුගාවන මයි හුරියාච්ච දිමාවන් දොත්තම් ඒ බාවතගේ ලේබල් ගෙච්ච කමුගාවන මේ දේව කොද්දෙනි ඒ කායනාතක ලබ්වා මේ හුරියාච්ච කිවස් خالقونත එක්කවන්ත ඉෆරාතක මුෆද්දාවෝ ගෙච්ච මේ ගලෙක්ක එබ්ස්කා නුගුණු මේ එබ්ස්කා බෝරවර මෙන්නක ඒ අල්ලාහුයි හුරියාතක ගෙච්ච රබ්බු එක්කවන්ත අල් මුමින් කමුගාවි මුලි කායනාත කමි අමාංකමයි ඔමාංකම් මේ එක තැනකච්ච දිමාව එක තැනකච්ච ගුලි ලාමේ පාවෙන් මතවර ඉස්තිමායි ගුණු එනික මෙදෙනි එකලාගේ මතවරිවන්ත එක්කවන්ත අල් මුමින් කමුගාවාති එසිය පොළොග මතවර අසරවමන කායනාතු එනික මෙදෙනි නැසම් අවල් මෙන්ගේ මිරේ ෆියාව කරකොල්ලානි ආදා සුබ්හානක අල්ලාහ් බිහම්දික අෂහදු අන් ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත අස්තග්ෆිරුක වඅතූබු ඉලයික් وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.